Дали сте приметили покотине на кури ваших жабука увезиме? Може да мислите да е то само безазлени трага хладноче? Размислите поново. Тамала покотина коджу сте може да превидели може biti улазница за болести коджече тихо и полако уништити ваше дърво изнутра. U ovom videu otkrivamo zastrašujuću istinu o tome zašto kara zapravo puca i zašto džeto tihi ubica vašeg vočnđaka. Ali ne brinite, povešt schemu vas, korak po korak, kroz tačan postupak kako da hitno intervenišete, залечите rane i spasite svoja stabla pre nego što bude prekasno. Ostanite se nama do kraja, jer jedan od ovih saveta može biti apsolutno presudan za opstanak vaše umiljene žabuke. Pre nego što zarunimo u metode lečenja, hajde da razumemo zašto je kora toliko važna. Zamislite koru drveta kao našu kožu. Ona je prva i najvažnija linija odbrane. Štiti unutrašnje, živo tkivo, камбижум и проводне судове od mehaničkih oštećenja, napada insekata, gljivičnih i bakterijskih infekcija i naravno od ekstremnih vremenskih uslova. Kada se ta zaštitna barižera probiže, drvo postaje izuzetno ranjivo, baš kao čovek sa otvorenom ranom. Zimi. Ova koža trpi ogroman stres. Mnogi vucari amateri misle da je samojak mraz jedini krivac, ali istina je mnogo složenija. U ovoj opasnoj igri učestvuju i sunce, nagle promene temperature, pa čak i neke greške koje smo mi možda napravili tokom jeseni. Razumevanje ovih osnovnih principa je prvi i najvažniji korak ka uspešnom spasavanju vaših stabala. Prvi i najčešći krivac za pucanje kore, verovali ili ne, nije sam mraz, već zimsko sunce. Ova pojava se stručno naziva mrazopuc ili zimska upekutina. Zamislite žedan vedar, sunčan, ali veoma hladan zimski dan. Južna i jugozapadna strana stabla su direktno izložene sunčevim zrcima. Tamna kora intenzivno upiža toplotu i njena temperatura može porasti i do 15 ili čak 20 stepeni Celzijusa iznad temperature okolnog vazduha. Ovo naglo i neravnomerno zagrevanje budi ćelidže kambijuma, tankog slođa kođi se nalazi odmah ispod kore i kođi je odgovoran za rast drveta. Biljni sokovi u tom delu stabla počinju blago da se kreću. Međutim, kada sunce zađe ili ga iznenada prekriže oblak, temperatura kore se munđevito spušta, često duboko ispod nule. Voda u tim prerano probuđenim čeliđama se ledi, širi i bukvalno ih kida iznutra. Ovo ponovljeno zamrzavanje i odmrzavanje tokom zime stvara ogroman pritisak na tkivu kore, što na kraju dovodi do njenog uzdužnog pucanja. Zato su ove pukotine najčešće na južnoj strani stabla. Pored direktnog uticaja sunca, ogromnu opasnost predstavljaju i nagle promene temperature vazduha, čak i bez direktne sunčeve svetlosti. Ovo se posebno često dešava kražem zime ili početkom proleća. Imamo nekoliko topližih dana, temperatura je u plusu, što može prevariti drvo da prerano započne sa vegetacijom. Sokovi počnu značajnije da cirkulišu kroz celo stablo, pripremajući ga za prolečno buđenje. A onda, iznenada kako to često biva, naiđe talas jakog mraza. Noćne temperature se spuste na -10 ili -15 stepeni. Tečnost unutar provodnih snopova se naglo smrzava, značajno povećava svoj volumen i stvara ogroman unutrašnji pritisak, kođi kora i drvo jednostavno ne mogu da izdrže. Dolazi do pucanđa, slično kao kada zaboravite staklenu flašu punu vode u zamrzivaču. Ove pukotine su često veoma duboke i mogu uštetiti ne samo koru, već i dublje slojeve drveta, poznate kao ksilem. Zbog toga su zime sa čestim utopljenjima i naglim zahlađenjima mnogo opasnije za voćke od stabilnih zima sa konstantno niskim temperaturama, jer drvo lakše ulazi u stanđe mirovanđa i podnosi stabilnu hladnoću.
Nisu stabla podjednako podložna ovom problemu. Mlada stabla, stara svega nekoliko godina, posebno su ugrožena. Njihova kora je tanka, glatka i nema razviženu spoljašnju, mrtvu koru, poznatu kao ritidoma, koja stariđim stablima pruža dodatnu izolaciju. Zbog toga se stablo mladog drveta mnogo brže zagreva na zimskom suncu i mnogo brže hladi, što ga čini veoma osjetljivim na temperaturne šokove. S druge strane, veoma stara stabla koja imaju zadebelđalu i duboko ispucalu koru su prirodno bolje izolovana. Međutim, ako imaju velike rane od urezivanđa ili stara uštečenđa, ta mesta mogu postati slabe tačke. Takođe, voćne vrste se razlikuju po osjetljivosti. Jabuke, kruške, kajsije i trešnje su poznate kao veoma osjetljive na mrazopuc. Zato, ako imate mladi voćnđak, preventivne mere koje ćemo kasnije pomenuti su apsolutno neophodne da biste izbegli ozbiljne štete i usporavanje rasta vaših mladih voćkica. Često, iako nesvesno, i sami doprinosimo problemu. Jedna od najvećih grešaka koju voćari prave jeste prekomerno ili kasno đubrenje azotnim đubrivima. Azot podstiče buđan rast mladih izdanaka i lišća. Ako drvo đubrite azotom kasno u leto ili u jesen, ono će nastaviti da raste u mestu da se polako priprema za zimsko mirovanđe. Ti mladi izdanci neće imati dovoljno vremena da sazru i udrvene pre prvih mrazeva. Njihovo tkivo ostaže mekano, ispunđeno vodom i izuzetno osjetljivo na smrzavanje. To ne samo da dovodi do izumiranđa tih grančica, već celo drvo čini ranđiviđim. Takođe, nepravilno i preobilno zalivanđe u jesen može imati sličan efekat odlažući ulazak drveta u fazu mirovanđa. Pravilna jesenja nega podrazumeva prestanak dodavanja azota već kražem jula i fokusiranđe na đubriva bogata fosforom i kalidžumom, koji pomažu u sazrevanđu tkiva i povećavaju otpornost na niske temperature. To je kao da drvetu dajete pravu hranu da užača pre zimskog sna. Ignorisanđe čak i najmanđe pukotine na kori je kao da ustavljate otvorena vrata svoje kuće. Te pukotine, poznate kao mrazne rane, predstavljaju savršeno mesto za ulazak i razvoj čitavog niza opasnih patogena. Spore gljivice, koje su svuda u vazduhu, lako se naseljavaju u vlažnu i nezaštićenu unutrašnjost drveta. Bakterije takođe pronalaze svoj put, izazivajući bolesti poput bakterijskog raka, koji može biti smrtonosan. Insekti, kao što su drvotočci, koriste ove pukotine da polože svoja jaja, a njihove larve se kasnije hrane drvetom, dodatno ga slabeći. Tokom vremena, oko pukotine počinje proces truljenja. Drvo gubi svoju strukturnu čvrstinu. U početku mala, bezazlena pukotina se širi, postaže dublija i za nekoliko godina može zahvatiti značajan deo stabla. Ovo ne samo da smanjuje rotivitalnost drveta, već ga čini i podložnim lomljenju pod teretom roda ili prilikom jakog vetra. Zato je hitno i pravilno saniranje ovih rana od ključnog značaja za dug i plodan život vaše jabuke. Kada uočite pukotinu, prvi korak je da pažljivo procenite o čemu se radi. Nije svaka pukotina ista. Klasična mrazna pukotina ili mrazopuc je obično čista, vertikalna pukotina sa relativno ravnim ivicama. Drvo unutar rane je svetlo i zdravo, barem u početku. Ponekad se može videti kako drvo samo pokušava da zaraste, stvarajući kalus, odnosno zarastažući tkivo po ivicama. Međutim, ako primetite da su ivice rane tamne, vlažne, da se iz njih širi neprijatan miris ili da je tkivo oko rane promenilo bođu i postalo mekano, to može biti znak nečeg mnogo ozbiljnijeg. Na primer, nekroza ili rak kore, izazvan gljivicama ili bakterijama. Kod ovih bolesti tkivo propada, kora se ljušti, a rana se koncentrično širi. U tom slučaju
Поступак лечения мора biti много агресивнiji. Дъкле добро погледайте, дали е рана сува и чиста, или е влажна, тамна и шири се. Odgovor na ovo pitanje odredit će vaše sljedeće korake. Jedno od najvažnijih pitanja je kada tačno treba intervenisati. I ako je primamljivo da odmah krenete sa radom čim uočite pukotinu usred zime, to često nije najbolja ideja. Rad sa smrznutim drvetom može izazvati dodatna oštećenja. Najbolje vreme za saniranje mraznih rana je kasna zima ili rano proleće, pre nego što krene intenzivna vegetacija. Izaberite suv, sunčan dan kada je temperatura vazduha nekoliko stepeni iznad nule. U ovom periodu drvo je još uvek u fazi relativnog mirovanja, ali su tkiva dovoljno fleksibilna za rad. Takođe, uslovi su nepovoljni za razvoj vecine patogena, što smanjuje rizik od infekcije sveže obrađene rane. Najvažnije je da će drvo, čim krene vegetacija, imati najveću snagu da brzo počne sa stvaranjem kalusa i zatvaranjem rane. Hitnost se odnosi na procenu štete i planiranje akcije, ali sama operacija treba da se čeka optimalne vremenske uslove. Nikako nemojte raditi po vlažnom i kišnom vremenu. Prvi konkretan korak u lečenju jeste temeljna procena i priprema rane. Vaš cilj je da uklonite svu mrtvu, oštećenu i potencijalno zaraženu tkivu. Za ovo će vam biti potreban veoma oštar, čist nož, najbolje kalemarski nož ili skalpel. Pre svake upotrebe, a posebno pre prelaska na drugo drvo, obavezno dezinfikujte alat alkoholom ili rastvorom varikine kako ne biste preneli bolesti. Pažljivo počnite da stružite ivice i unutrašnjost pukotine. Uklanjajte svu pocrnelu, smeđu, suvu ili trulu koru. Morate doći do zdravog, zelenog tkiva камбиджума i svetlog, zdravog drveta. Ne plašite se da malo proširite ranu ako je to neophodno da biste uklonili sve bolesne delove. Ako to ne uradite, proces truljenja će se nastaviti ispod zaštitnog premaza koji ćete kasnije naneti i sav vaš trud će biti uzaludan. Budite temeljni, ali i pažljivi da ne oštetite zdravo tkivo više nego što je potrebno. Ovaj korak je kao kada hirurg čisti ranu prešivenja, apsolutno je neophodan za uspešno zarastanje. Dok čistite ranu, obratite pažnju na njen oblik. Da bi drvo što brže i efikasnije zaraslo, rana bi trebalo da ima blago zaobljen, elipsast oblik, sa špicastim završicima na gornjem i donjem kraju. Zašto je ovo važno? Biljni sokovi koji nose hranljive materije potrebne za stvaranje novog tkiva kreću se vertikalno kroz stablo. Ako ostavite oštre, horizontalne ivice, sokovi će se tu zaustavljati, što će otežati i usporiti formiranje kalusa. Zaobljene ivice omogućavaju sokovima da lako zaobiđu ranu i podstaknu ravnomerno zarastanje sa svih strana. Zato, nakon što ste uklonili svo mrtvu tkivu, nožem pažljivo zaoblite ivice rane, čineći ih što glatkijim. Zamislite da pravite oblik izduženog oka. Glatke ivice su ključne jer sprečavaju zadržavanje vode i smanjuju šanse za naseljavanje patogena. Ovaj mali detalj može značajno ubrzati proces oporavka vašeg drveta, pa ga nikako nemojte zanemariti. Nakon što ste ranu temeljno očistili i oblikovali, sledi korak koji se nikako ne sme preskočiti – dezinfekcija. Očišćena rana je otvorena kapija za infekcije. Morate je tretirati sredstvom koje će uništiti sve prisutne spore gljivice i bakterije. Najčešće i najdostupnije sredstvo za ovo je rastvor plavog kamena, odnosno bakar sulfata. Obično se koristi 1 do 3% rastvor, što znači 10 do 30 grama plavog kamena na 1 litar vode. Malom čitkicom ili prskalicom pažljivo nanesite rastvor na celu površinu ranje, uključujući i ivice zdravog tkiva.
Druga opcija je upotreба rastvora na bazi kaliđum permanganata, hipermangan, koji je također dobar dezinficijens. U poljoprivrednim apotekama možete naći i gotova fungicidna sredstva na bazi bakra koja su namenjena za ovu svrhu. Koje god sredstvo da izaberete, važno je da ga nanesete temeljno i da zatim sačekate da se rana potpuno usuši pre nego što pređete na sljedeći korak. Ovo može potražati od nekoliko sati do celog dana, u zavisnosti od vremenskih uslova. Iako dezinfekcija zvuči jednostavno, postoji nekoliko čestih grešaka koje mogu umanjiti njenu efikasnost ili čak naneti štetu. Prva greška je korišćenje prežake koncentracije rastvora. Na primjer, ako napravite 10% rastvor plavog kamena, on može spaliti nežnu, životkivu kambiđuma na ivicama rane, što će usporiti ili potpuno zaustaviti zarastanje. Držite se preporučenih koncentracija, obično od 1 do 3%. Druga greška je žurba. Nanošenje zaštitnog premaza na vlažnu, tek dezinfikovanu ranu je velika greška. Vlaga će ostati zarobljena ispod premaza, stvarajući idealne uslove za razvoj anaerobnih bakterija i truljaži. Rana mora biti potpuno suva na dodir. Treća greška je korišćenje neodgovarajućih hemikalija. Nikada nemojte koristiti agresivna sredstva poput čiste varikine, benzina ili razređivača. Ona će uništiti život tkivu drveta. Držite se proverenih fungicida namenjenih za upotrebu u poljoprivredi. Pažljivim izvođenjem ovog koraka osiguravate da je rana sterilna i spremna za finalni korak, zatvaranje. Kada je rana potpuno suva, vreme je da je zaštitite, odnosno zapečatite. Ovaš korak je kao stavljanje flastera ili zavoja na ljudsku ranu. Sprečava ulazak vlage, vazduha i patogena i omogućava drvetu da na miru formira kalus. Najpoznatije i najčešće korišćeno sredstvo za ovo je kalemarski vusak. Možete ga kupiti u svakoj poljoprivrednoj apoteci. Postoje vuskovi koji se nanose hladni, špatulom i u njih koji se moražu blago zagrežati da bi postali razmazivi. Hladni su praktičniji za upotrebu. Pored voska postoje i razne druge vodharske masti i paste koje imaju istu ulogu. Neki od ovih proizvoda sadrže i fungicide, pružajući dvostruku zaštitu. Prilikom izbora vodite računa da sredstvo bude elastično, da ne puca na niskim temperaturama i da se ne topi na visokim. Cilj je da se stvori tražna, vodootporna barižera koja će štititi ranu tokom cele sezone, dok drvo ne počne samo da je zatvara. Pored komercijalnih proizvoda, mnogi iskusni voćari koriste i svoje, proverene u radi sam recepte za zaštitu rana. Jedna od najstarijih i najpoznatijih smesa pravi se od jednakih delova sveže goveđe balege, gline i sitnog peska, uz dodatak malo vode da se dobiže gusta pasta. Balega ima blaga antiseptička svojstva i hranljive materiže, dok glina stvara zaštitni sloj koji se sušenjem stvrdnjava. Ova smesa je ekološka i jeftina, ali ima i mane, kiša je može lako isprati, pa je potrebno povremeno obnavljati premaz. Druga opcija je korišćenje uljane boje. Međutim, tu treba biti veoma oprezan. Koristite samo boje na bazi lanenog ulja i bez dodataka agresivnih razređivača ili sikativa koji mogu uštetiti drvo. Nikako ne koristiti nitru ili akrilne boje. Ipak, za većinu voćara, posebno početnika, najsigurnije i najjednostavnije rešenje je upotreba gotovog, komercijalnog kalemarskog voska. On je formulisan tačno za ovu namjenu i pruža najpouzdaniju zaštitu. Pravilno nanošenje zaštitnog premaza je jednako važno kao i sam premaz. Koristite malu, čistu drvenu špatulu ili staru četkicu.
Захватите манджу количину воска или пасте и нанесите я u tankom, ravnomernom slođu preko cele površine u čišćene rane. Veoma je važno da prema spređe i na zdravu koru, oko 1 do 2 cm preko ivice rane. Ovo osigurava da je cela rana hermetički zatvorena i sprečava prodor vlage ili patogena ispod ivica. Uverite se da ste popunili sve sitne pukotine i udubljenja. Sloj ne treba da bude predebeo jer može da puca, ali mora biti kontinuiran, bez rupa. Nakon nanošenja, ostavite da se premas usuši i stegne u skladu sa uputstvom proizvođača. Proverite ranu nakon nekoliko nedelja. Ako primetite da je premaz napukao ili se udvožio, ponovite postupak na tom mestu. Pravilno zatvorena rana je sigurna rana. Lečenje se ne završava nanošenjem zaštitnog slođa. Neophodno je pratiti stanje drveta tokom narednih meseci i godina. Redovno pregledajte tretiranu ranu. Ono što želite da vidite je pojava kalusa. Kalus je svetlo, nabreklo tkivo koje drvo formira na ivicama rane u pokušaju da je zatvori. To je siguran znak da je proces zarastanja počeo i da je drvo zdravo i vitalno. Tokom prve godine kalus će polako napredovati sa ivica ka centru rane. Ako je rana velika, možda će biti potrebno nekoliko godina da se potpuno zatvori. Svake godine u ranu proleće proverite stanje zaštitnog premaza. Ako je ispucao ili se oštetio, nežno ga obnovite. Takođe, obratite pažnju na opšte stanje drveta, rast, boju lišća, rod. Zdravo drvo će imati snage da se izbori sa ranom. Obezbedite mu redovno zalivanje tokom suše i adekvatno đubrenje kako biste mu pomogli u procesu oporavka. Kao i u medicini i u voćharstvu je prevencija uvek bolja od lečenja. Najvažnija i najefikasnija preventivna mera protiv zimskih opekotina je krečenje stabala. Bela boja odbija sunčeve zrake i sprečava naglo zagrevanje kore tokom sunčanih zimskih dana. Na taj način se ublažavaju ekstremne temperaturne razlike između dana i noći, koje su glavni uzrok pucanđa. Krećenje se obavlja u kasnu jesen nakon što upadne lišće, a pre jakih mrazeva. Izaberite suv dan bez vetra sa temperaturom iznad nule. Kreči se celo stablo od zemlje pa sve do prvih ramenih grana. Posebnu pažnju obratite na južnu i jugozapadnu stranu, koje su najviše izložene suncu. Ova jednostavna, jeftina i tradicionalna mera može vam uštedeti mnogo muke i sačuvati zdravlje vašeg voćnjaka. Krečenje, osim što štiti od mrazopuca, ima i ulogu u uništavanju štetučina koje prezimljavaju u pukotinama kore. Nije dovoljno samo uzeti kreći vodu. Da bi smesa za krečenje bila efikasna i dugotrajna, potrebno je napraviti pravu recepturu. Osnova je, naravno, gašeni kreč. Klasičan recept podrazumeva mešanje 5 kg gašenog kreča sa oko pola kilograma kuhinjske soli i oko četvrt kilograma sumpora u prahu. Pomaže da se kreč bolje veže za koru i sprečava da ga kiša brzo ispere. Sumpor deluje kao fungicid i akaricid, uništavajući spore gljivica i grinđe. Sve se to polako meša sa vodom dok se ne dobiže gustina slična jogurtu ili retkoj pavlaci. Smesa ne sme biti previše retka jer će se slivati, ani previše gusta jer se neće moći lako nanositi. Neki voćari u smesu dodaju i malo mleka ili lepka za tapete kako bi poboljšali prijanđanđe. Pre nanošenja smesi preporučljivo je žičanom četkom nežno ustrugati staru, ispucalu koru sa stabla kako bi se uklonila mahovina i mesta gde se križu štetučine. Za mlađa stabla, čija je kora posebno tanka i usetljiva, krečenje ponekad nije dovoljno. U tom slučaju odlična dodatna mera zaštite je umotavanje stabla. Za ovo se mogu koristiti različiti materijali. Tradicionalno se koristila đutana vreča,
koja се изсече на траке и обави и око стабла. Джута е добар изолатор, а дозволджава дървето да дише. Слично улого може имati и агротекстил или стари картон. Важно е да материжал буде светао, како би odbižal sunce, и да не буде превише чвърсто стегнут, како не би ометал раз дървета. Умотаванđe се такоđe ради окасно jesен, a zaštita se skida u rano proleće, kada prođe opasnost od jakih mrazeva i temperaturnih kolebanđa. Skidanje zaštite je važno kako se ispod nje ne bi skupljala vlaga i razvižale bolesti tokom toplijeg dela godine. Ova metoda je posebno važna u prve 3 do 4 godine nakon sadnje. Na кръжу, дългорочна отporност дървета на зимска ощеченджа зависи от неговog общeg zdravlja и услова у коджима расте. Здраво, snažno i dobro negovano drvo mnogo lakše podnosi stres. To znači da je ključna pravilna agrotehnika tokom cele godine. Vodite računa o pravilnom izboru sorte prilagođene vašoj klimatskoj zoni. Obezbedite drvetu dovoljno hranljivih materija kroz izbalansirano đubrenđe, posebno kaližumom kođi povecava otpornost. Редовно и правилно урезивание укланджа болесни и слабе гране и омогуцхава бълджу циркулацию въздуха, смънджуючи ризик от болести. Защита от болести и щетучина током вегетация je takođe bitna jer svaki napad slabi drvo. Drvo kođe u zimu ulazi snažno i zdravo, sa dobro sazrelim tkivom, imaće mnogo veće šanse da se odupre svim izazovima kođe zima nosi. Vaša briga tokom cele godine je najbolja investicija u zdravlje vašeg voćnjaka. Dakle, da sumiramo. Sada znate da pucanđe korena vašim džabukama nije samo bezazleni užiljđak od zime. To je ozbiljđan problem. Otvorena rana kođa može dovesti do propadanja celog stabla. Vidjeli smo da su glavni krivci za pravo sunce i nagle promene temperature, koje bukvalno kidaju tkivu drveta. Ali, što je najvažnije, naučili smo precizan, hiruški postupak za spasavanje. Prvo, temeljno čišćenje rane do zdravog tkiva. Drugo, obavezna dezinfekcija rastvorom plavog kamena. I treće, hermetičko zatvaranje ranje kalimarskim voskom. Zapamtite, najvažnija lekcija od svih je da je prevencija uvek bolja, jeftinija i lakša od lečenja. Jesenje krećenje stabala i njihova zaštita od zimskog sunca su vaši najmoćniji saveznici u očuvanju zdravog i rodnog voćnjaka. Hvala vam što ste gledali do kraja. Ako vam je ovaj video bio koristan, molim vas da pritisnete dugme za like i da se pretplatite na naš kanal kako ne biste propustili još ovakvih praktičnih saveta. Ne zaboravite da uključite i zvonce. A sada pitanje za vas. Da li ste vi imali problema sa ispucalom korom na vašim voćkama i koji metod lečenja ili prevencije se kod vas pokazao kao najefikasniji? Podelite svoje iskustvo u komentarima ispod. Hajde da učimo jedni od drugih. Vidimo se u sljedećem videu.